Kinong Hikai SSA kibahap hapo kashatri jongka All Meghalaya SSA School Teacher Association menta kasngi kashitrik urisau arhajar arpusau nadu kapor arbaje no paisngi kila sedang yijing jeki jongki Hamadan Malki kajing yeki jongki kolong bakida wai rechispa percent enhancement u presiden ka All Meghalaya SSA School Teacher Association uba Peter Ternyang habakran bat kinong tok kubor ulai tu bayakane gajing ki indefinite stra jongki kadai hadin bakal kut kapor bakal bu ya kasorkar bat ula ongru bakim sange ya gajing ki jongki lada kasorkar kam ai ya ka ei baki dawa bat ula merap susu balada kasorkar ka ai kata karai ban pen kiu tulop ya kinu hikai SSA kadai ban ailang bat kajing tho Bangkai hapo ka Sheffield All Meghalaya SSA School Teachers Association hagan kasmi jom ka Sheffield Oktober yang apusau ya senang ya ketika independent seat in demonstration hapo jom ka gamanan maki ti kumbang la ai ka deadline sya ka government hakala portrait jom ignai September ketika kapur ka bangil ai sya ka sokar bahkan pekiuno ya ketulop jenis 4% ti kalakut hagan di kapur ke pemerintah, hagan di seni ke jom ke di strik, nak kalian ki mengikai, nak kalian ki juga di jalan kalian. Kamtam kat tu kan ni nak ki nong kitam kita sekman, kita wan nak strik ke peer, ban play ya kan di kejunya lang kejunya hagan di sini. Dia nak kalian kejunya ngilak rai, scam, ngilak rai ngilak kut jumut bah, nginam pensange ya kan di kejunya yaki kejunya, latangin pat yo ya utak usuk. Penimpan yuk kaje usok jaga jengjab hakaba kasokar kadai ban pergi ketulok juni hakaba kasokar kadai ban ai daga jengko ba kala ale nak bentar juni ba kasokar kasih kran kami kran jengko gendem pediang kataru hakaba di jengkot jeng nakalin kasokar di kata kasyong angin syong bet yang ni ngin ab yang ni lada nakalin kasokar kawan ban kendu ini kawan makot ini hakata kapur ngin saleh ban kendu iki ban ya kran berki nak benta kabit kabiang nak benta kecing mentoi jom kini kai hi pero iki kimat ba fin tawar katang kawena dang oh kamat kaba nakali jungi ngi terwa syaka sokar di dawa syaka sokar kedi tangkau kata ka enhancement da ka 6% fin por lo kede ka jiki jepi kino hikai jo kami gelaya hi berkawai gela shin ya kani ba ngimbu kanung ngopon reka long indefinite abang yang indefinite long syong plan mengor klem bukor kan haduk makasukar kana ai yani ya kita kebangi nak dawa Habis ni berkata ka ba ong ba ka jis scam angi ngibis kumbanglakan haki korporat ngibis lingba ki previous enhancement ki jungi na ki previous enhancement ki jungi kumbangilong namar ba ngasi kerensya ba ni kini kai sisi ngim judan kinu kai allowance ngim judan kinu relief ngim judan kinu benta ki jimentoi ki bangio ringio be tangka fix remuneration ni halo kata kanu rim kumba kini ki sarkar kadep kila penkiu ni da 4% last ke bangio kumong ifi ngila yo hadu 107% dementa ta kadang ni sus kem bat ni dawa ba kadiban ka plus nem ka bakalaya ni dei hok banginyo ya ka 4% mensua tang lai saus nem kila penkiu yangi 4% mentah ki prat lagi senam nado arjat hak kenda ngila persang ban ya kendu yang sarkar na bentaban ban pen i ban kepat ya ka bakan sim i halok ni kamat mereka hadu mentah la prat lagi senam laya ngim sim ladon kunu ka kanu unu nuso bangin ni deh halok kata kanu remba na ki saus nem jom mensua ni suri hok ba ngin sak pen ketiu yang 4% ladengnya nujor bat ya ka komlong koman hak ni kajuk mentah ya kajing kiudor kimar kimata ya kajing kajungi kum kino hikai ban nam taban kembit biang ya ki hun ki kajungi ya loyong sem kajungi di halor kata kanu rem ngi hadu mentahi ngi yang scam triang baik nak mentaka kata ka 4% ngin bis mong ipi ni sem baik na ka ba ki sarkar berem klejai pen kiu ni 4% ka
ka jingdon ju bilang kai gidon kha hajar san spa so puingut ndri menta ngilang pan biang ya ka jikutip na kalian ka government nomor balik kidon na kalian ki perlu kai jumi ki bala rung sui government ngani don ki bala retired don ki bala khlan hadu menta gitu ki kan si pusru ka sarkar kampak simat het kam sembla pendap den ta kadau ngidang pan ya ka jingtip ngidang pan na po disel ya ka total number ka batikna ba at present ngidon kakno river beli ngila bersutru ba ka jekran jini na po disel ngiladon ke jing duna naka khat arja sal spa so poingot ngiladuna mta dak num khat wispa khat ar spa ngut ngiladuna ya kai mar balik ya kini ki vakansi ngiladon musim na thep tak hadu kini si bumta